Najnoviji primjer iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije je primjer sprovođenja pregovaračkog postupka, odnosno javne nabavke bez javnog poziva, broj 5310P od 15.7.2010. godine, gdje se faktički izvršena javna nabavka od 90.947.200 dinara, upućen poziv na ime 4 firme. Ovdje možete vidjeti celokupnu dokumentaciju, znači možemo da je ustupimo bilo kome ko je zainteresovan da je fotokopira, pogleda, znači bez problema. Taj poziv upućen na adrese 4 firme, javile se 3, od te 3 jedna nije čak dostavila ni izvod iz registra obveznika PDV-a, ni bankarsku garanciju, ni izjavu o dostavljanju polise osiguranja, ni licencu za građenje objekta. Dakle, očigledno da ova firma je ovdje učestvovala kao paravan da bi bile 3 firme. I onda imate da su učestvovale faktički samo 2 firme i onda je vodovod i kanalizacija izabrala u ovom trenutku povoljniju, ali naravno od firmi koju su oni pozvali. Nije bilo javnog poziva. I onda imamo i mišljenje Uprave za javne nabavke, republičke institucije, dakle ne neke stranačke, već i republičke institucije, koje između ostalog kaže, pošto su one naveli kao razlog za neobjavljivanje javnog poziva i za hitnost postupka, pojavljivanje zaraze u određenom delu opština, međutim onda se utvrdilo da je ta hitnost u stvari potpuno izmišljena jer su dopisi koji su upozoravali na ovo bili stariji po 3 godine. I Uprava za javne nabavke kaže, iz navedenog se i dalje ne može utvrditi jer su bila 3 dopisa Uprave za javne nabavke, koje su sva 3 tvrdile isto, ne može se utvrditi zašto je proteklo toliko vremena od pojave navedenog problema sa vodosnabdevanjem do pokretanja postupka javne nabavke vezano za predmetnu nabavku.